Sister Agnes. Mme ke le dumedise ke bo ke le lebogise mo boemong jwa boeteledipele ba ntšhagatso mo Botswana gore le bolweditse mosepele o wa thapelo mo letsatsing la gompieno. Re simolola go thathanya ga rona ka leina ja Rara le ja Morwa le ja Moya o boitshepo. Amen. Re garela tsotlhe tse re di amogetseng ka lekwalo la ga Jesaja kgaolo ya 61 temana ya ntlha go ya go tsena go ya 10. Ruri re go romeleditswe moya o boitshepo. Morena o nnile mautlwelo botlhoko. Ngwaga wa bopelothomogi jwa morena. Modimo o re sologeditse gore re sa boitumelo mo boemong jwa selelo, go re apesa kgalalelo mo boemong jwa mowa o kotometseng, mme re bona kgatelelo ya botshelo. Re iphitlhela re le mo selelong, bogolo jang mo nakong ya COVID, ebile re gateletswe le ke sone sebe. Le ga go ntse jalo, morena mo palong ya gompieno o re totsa lookwane la boitumelo gore re phatsimise jaaka re ralala dikgwetho tse. Morena o re apesa jalo kgalaletso gore re mo galaletse ene yo e leng motswedi wa ditshegogatso tsotlhe. Keresete ene o re apesitse poloko e tshwanetseng gore e nne kapari ya rona ya ka gale. Ngwaga le ngwaga re apara keresete, re apola makgasa a sebe, re bo re apara lorato, bopelonte, boitshwarelo le bopelotshweu. Re tshela mo nakong ya boutlwelo botlhoko jwa morena. Se se raya jalo gore ga rena go runtshiwa molemo ope. Jalo he, a re iteteng go koloba mo boutlwelong botlhoko jwa Modimo. Lefoko la Modimo le gatelela jalo mo go ba Hebera kgaolo ya 4 temana ya 16 gore re atamele setilo sa boutlwelo botlhoko ba Modimo ka bopelokgale. Ngwana Modimo o sa tswa go atamela setilo se sa boutlwelo botlhoko mo malatsing a thapelo, mme a Modimo a go segogatse go menagane, a go tatse ka lorato, a se go tlhokise molemo ope. A molemo le boutlwelo botlhoko di go sale morago ka malatsi otlhe a botshelo jwa gago. A morena a go kaele, a bo a go sireletse. Modimo ke moagi ebile ke mmuseletsi, a go buseletse, a go rwese jalo serwalo sa kgalalelo, a go neele dikeletso tsa pelo, mme a go neele poloko ka leina ja Rara le ja Morwa le ja Moya o boitshepo. Amen.